जुजलपा नमस्ते भिजुठा नेपाल भाषा समाचार जना वयाचना जी विनिता जी सञ्जिला ठौ नेपाल सम्बत 300 पिड दिल्लागा चरे तिथिया दिख 2077 साल साउन 4 गते आइतबार अथे 2020 साल जुलाई 19 तारिक दिख ठौ घण्टा कर्ण गठे मंगल अर्थात गठामुगया दिख नेवा त्यस ठौ यदि या त गठामुग चरे ठकान थाई सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुने खनिदुगो विवाद समाधान सचिवालय बैठक या मफेतुङका स्थायी समिति पाखी ठुगु सहमति मजुगु थागु सहमति अनि दिनासे शनिबार सचिवालय बैठके साटो सानो चुनाव निष्कर्ष मजुगु ख प्रधानमन्त्री निवास बालवटारी चोंगु बैठके ठोस निष्कर्ष मफेतुङका पार्टी संकट निवारण यागु विशेष सह जुगु पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ थागु दो वेकला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष व प्रधानमन्त्री न्यून पद राजीनामा बिगु सम्बन्धी औपचारिक प्रस्ताव मवगो थयादिगु ख वेकला आइतबार निर्धारित इलेहे स्थायी समिति बैठक चोनेगु थागु दो सचिवालय बैठक जारी यागु इले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पर्वत गुरुङ व प्रदेश नम्बर 5 या मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नापम बालोटारे हुँगो ख भगवान श्री राम या जन्मस्थलीय विशेषमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अभिव्यक्ति या विरोध यासे जनकपुर प्रदर्शन जुगुदो विश्व हिन्दू परिषद राधा माधव सेवा समिति जनकपुर हिन्दू युवा परिषद नेपाल लगायत या बागु डजन मल्याक संघ संस्था त्यसमा शनिबार विरोध प्रदर्शन याको ख इमिसा प्रधानमन्त्री बोले सार्वजनिक रूपमा क्षमा याचना याना थ अभिव्यक्ति लिटमकातले आन्दोलन याको थागो दो प्रधानमन्त्री बोले छुदिन ह भगवान श्री राम या जन्म वीरगञ्जलिक थोरी जुगु थ्यादिको ख स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कथा दि न्याङ्कया नि हेगो प्रयोगशाला जुगु परीक्षण नि नेमेसिके कोरोना पुष्टि जुगु दु आ सक्रिय व लायका छे वने ठुंकु पियाला मुक छिन नेडो न्यासो निमेसिके कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगु मन्त्रालय थागो दो खोनाया मिग शान्तिपूर्ण रूप वा पीको ज्या जुगो खसा सुथे 10 बजे तक वा पीको थासे प्रहरी चुनाचुंगो खसा सोनि गया थिथि थासा अपला मनुत वा पीको थासे मवेव प्रहरी अनलिचला वंगो जानकारी खोना जनसरोकार समिति अध्यक्ष नेपाल दंगल थयादिको दु प्रहरी दमनियाना वो पिंके मविको रणनीति जुगो ख प्रहरी तौदह व भैसेपाती हे न्यासिवना खुदोल पाखे वना चोपी पनेको कुत याको ख तर सर्वसाधारण जनताया ल्या अपोया वनेव प्रहरी लिचला वंगु खवे कया कथा वा पिनिको या नीति वंगु शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिसे साल जुगो खसा उब्ले सीडीओ न गुगुन हालते वा पिमकेगु तका थागु ख स्थानीय बासिन्दा तलिसे खलाएको छोले प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्याकोगो प्रहरी परिचालन यामागो साना वापिको ज्या हस्तक्षेप यागो ख्याचोबेगो ख तर खोनाया जनता समर्थने डोलन्दो मनुट खुडोले ठ्याम्बले वापिपि ठ्याङ्कवे निहे प्रहरी लिहा वंगु ख अध्यक्ष दंगोल मिगचक च्यापि सोया उपो जग्या वापिगु ज्या जुगु जानकारी बिहादिसे आ हाक्न निठ वापिगु ज्या ह्याकेको जानकारी बिहादिको दो यदि वापिगु छोले प्रहरी हाक्न दमनिया त 16 थासा वापि मोबिल दासा हाक्न वापिगु या नीति सनिको बासिमित आह्वान यागो ख कनादिको ख ठोया न्य शनिबा वापिगु छोले थासा प्रहरी अस्ट्रो ग्यास केका लाठी चार्ज जना दमन यागो ख अर्घाखाँचिया गोरुसिंगी सन्धिखर्ग सडक खण्डै ठाडा डह लिक रिपाहा पाखे शनिले जीव दुर्घटना जुया छम सिकुदु छम गम्भीर खापा जुगुदु दासा बुटोल पाखे सन्धिखर्ग वनाचुंगो 15-2706 ल्याया उगु गाडी दुर्घटना जुगुले पाल्पारेना देवी गाउँपालिका 8 या 38 वर्ष या पाण्डव ठहारी दुर्घटना मडुगु थागुदु इलाका प्रहरी जापुया कथा गाडी चालक लीला तामाङ गम्भीर खापा जुगुदु ठप वासहेनिति वेकैत लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटले रिफर यागुदु स गाडी सडक पाखे करिब 600 मिटर कोही खुसी कुटुङगो ख लमजुङे जीव दुर्घटना जुया नेमसिगु शनिबार शनिले जीव दुर्घटना जुया शनिले नेमसिगु ख खापा जुपी छम सिगो अवस्था गम्भीर जुगो प्रहरी थागो दो गाईखुरे झर्ना पाखे ल्याउनेगु इले ग 34152 ल्याया बोलेरो जीप सडक पाखे कोही कुटुङगु ख दुर्घटना बेसी शहर नगरपालिका 8 नारायण स्थानीय चुनाव या चौमा
पी निरया बालकृष्ण श्रेष्ठ व इमिगो छेजा न्याम छिमिकी व जलखला याना नेम सिगु कापाजुगु थागु दो बालकृष्ण यहाँको उगु जीप सडक पाखे करिब ठ्याउमा थियो 15 मिटर कोएको टुङ्गो बले 35 वर्ष या सीता श्रेष्ठ गम्भीर खापा चुकु जिल्ला प्रहरी च्यापु लमजुङ या प्रहरी डिएसपी गंगाबहादुर थापाया जानकारी कथा खापाजु म सीता याट लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पताल वासा या मफेटुङका मेडिकल कलेज चिफ टोनी रिफरियाको खापाजुमा बालकृष्ण या 6 वर्ष या विनायक श्रेष्ठ 13 वर्ष या म्या स्मृति श्रेष्ठ 11 वर्ष या म्या स्नेह श्रेष्ठ नाप बालकृष्ण या किजा 8 वर्ष या युनिक श्रेष्ठ व जलखला गोविन्द श्रेष्ठ व स्मृति श्रेष्ठ दुवो खापाजुमा न्यामिस्ता हे लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पताल वासा या नाचंगो डिएसपी थापा थागो दो संघीय सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेगवाङ शुक्रबार किपु नगरपालिका जुया चंगो भौतिक निर्माण निरीक्षण यानादिको दो मन्त्री नेगवाङ किपु नगरपालिका व चन्द्रगिरी नगरपालिका स्वयगो धपा दिगो खुसी देका चंगो ता वडा नम्बर 9 या नगामे देका चंगो रिटेरिङ वाल वो द निकासन निरीक्षण यानादिको खसावे कलिसे पुलामा राज्य मन्त्री व संघीय सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ सांसद पिन दिलीप महर्जन बिना श्रेष्ठ बिना छायादिको ख निरीक्षण यहाँ किपु नगरपालिका मन्त्री नेगवाङ या त नगरपालिका प्रमुख रमेश श्रेष्ठ व उपप्रमुख सरस्वती खड्का पिन लसकुस यानादिको ख नगरपालिका प्रमुख महर्जन किपु नगरपालिका डेङ्गु स्मार्ट स्ट्रीट लाइन या अवधारण पत्र डीपीआर न मन्त्री नेगवाङ या त लथानादिको ख ठोया छोले नगर प्रमुख महर्जन किपुन नगर विकास आयोजना संघीय व प्रदेश सरकार ध्यान वना मोचुङ उठासी आ मन्त्री नेवाङ या भ्रमण लिपा संघीय सरकार विकास किपुन नगरपालिका न दुठाइको आशा पंकादिको ख मन्त्री नेगवाङ स्मार्ट स्ट्रीट लाइट यानिटी अत्यावश्यक अवधारणा पत्र टकडेका किपु नगरपालिका छपला न्याने वने ठुङ्को खे प्रशंसा यानादि से ठाउँमा किपुले आवश्यक विकास निर्माण या जाय गुहाली याको प्रतिबद्धता पंकादिको ख किपुले ठंकादिमा मन्त्री नेगवाङ या त किपु या डकले चोंगो ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल उमा महेश्वर डेको किपु या लाको लगान चाहिएको ख ज्याजोलिपा नगर प्रमुख महर्जन किपु या हे मिसापुचा पाखे डेको मतिनाया ची मन्त्री नेगवाङ या त देशनादिको ख समापन छोले उपप्रमुख खड्का किपु नगरपालिका ठाउँको समिति स्रोत विकास निर्माण ज्यायना वया चंगुथासे आज संघीय सरकार पाखेन किपु नगरले विकास ध्यान बिको फलासा कयाको ख थयादिको दो निनादिसा अन्तर्राष्ट्रिय बुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आम नागरिक या त मार्क्स छिलित अपील यागो अस्वीकारी नन्तीको दो फक्स न्यूज या कथा अन्तरबाट या छोले ट्रम्प देशव्यापी रूपमा मार्क्स अनिवार्य यागो पछि थ सामग्री मफुगु थागु ख मार्क्स या त छेलिगो अमेरिका राजनीतिक विषय जुगु दो ट्रम्प वंगोवाले सार्वजनिक रूपमा मार्क्स त या सर्वसाधारण या त नते त आग्रह यागो अस्वीकारी यागो ख मार्क्स छिलित संक्रमण पाखे जोगेजीगु संक्रमण नापमी पिन्त मपुङ्केको सम्भावना उपजी थाहा छ अमेरिकाय वरिष्ठ सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउजी राज्य स्थानीय तह या नेता त्यस सम्भव जुटले मार्क्स छेलीको बाध्यकारी देखेटा सुझाव बिगु ट्रम्प या थापु ख डाक्टर फाउची मार्क्स रुमाल छेली मागु थागुदु अमेरिका आतक कोरोना भाइरस संक्रमित जुइ पिनि गोलिया 37,70,000 उपगु दु कोरोना महामारी हुने ठ्यामथ्या हलिन्याङ्क 6 लाख मनुत सिदुङको गुदु कोभिड-19 या तथ्याङ्क या विशेषण worldromit.info या कथा आतक 5,59,339 सिदुङको गुदु अथिहे संसार निङ्क है 1,41,90,000 मनुत संक्रमित जुगुदु अथिहे दक्षिपे उपसंक्रमण अमेरिका जुगुदु 37,70,000 संक्रमित जुगुदु तास दक्षिपे उप अमेरिका सिपिनिगुलिया 1,42,000 ठिङ्गुदु अथेहे ब्राजिल 20,48,000 संक्रमित तास 77,900 सिटुङको गुदु भारत तक आतक संक्रमित जुपिनि मध्ये तेस्रो मुलुक जुगुदु अन 10,40,000 उप संक्रमण खनिदु थास सिपिनिगुलिया 26,000 उपगुदु थौया नेपाल भाषा समाचार थनेको चागुदु आफ्नो पिन्त छुन सल्लाह सुझाव छाता बियादी मास जिमी त सपुत यादी छ नप थो भिडियो लाइक एना जिमीगु थो च्यानल त सब्स्क्राइब पिएना
ऑल नोटिफिकेशन ऑन इना दी थका मन दुनाचना प्राविधिक पासापि युनिको रोबिन्त सुब्या बिसी जी सञ्जिला जी विनिता यथन वनेको उज ब्यादिस सुब्या जेमा भ्या